Tutur ayat sana. Di bata nama dungan hitam pasatu pilihan pelupan di bata dia ini mesej buku tulu Musa bidusa polisia ayat 5 odohatan itu kan jadi tung surah hamu mamelihon sada pilihan hamu itu Jehovah ikon siya lomoni hamuna hamu mamelihoni ilusahan na tapasama pilihan ta di bagas nasro. Mahita salut na jong-jong martang yang mahita ali libata amanami na di Bonagijang di parhatopok rohanami do set uduk ni rohanami odumwani nasa ulibasa na malitus di son hu pasat tami do pilihan hamon ito nami ko
Sa jalo-jalo pasu-pasu mga pilihan namin asa gabi dalang panindang iyon para sa orang 2 bulan asin rohani huya mo. Bayan mangulo nami gabi pilihan na hubar kulong manihukam. Jala parsidok parang harajam mo. Orang kasih tongan do hari na mulisa do portiyon. Uhay mga marhiti dito di. Asa sa totong madumulya tutubo. Di bagasan buwan na mo. Yesus Kristus Tuhan kami. Amen.